Današnja tema je pa ful dobra tema, ker danes bomo pa govorili o tem, Že si pričero, evo ruke, kako život, bo. Ja, bo. Dej ti meni povej, kaj moram jaz zdaj spovem, vi, kao neki to, Čakaj, dajva ta prvo reči, ko zjutraj je za zajtrk. Pa jem pljeskavico, burek, kebab, baklava. Ne, Srki, ej. Kaj? Zjutraj je bistvo, da pojemo na en dost beljakovin, nekaj kvalitetno hrano. Ustav se, pričero ne veš. Zjutraj lahko. Ja. Tisto, kar moraš ti narediti, je, da malo prej ustaneš, da telo ni vedel, poješ, greš spat in pol ustaneš. In bistvo tega je, da si ti preslepil telo, da on ni vedel, da si ti vstal. To! Ok. Ja. Srki, ti veš. Ne, lej, Srki, ej, ti moraš gledati, da imaš... Halo? Ti moraš gledati, da imaš pravilno izbiro ogljikovih hidratov, se pravi zdrave ogljikove hidrate, riž, krompir. Ja. Lej, zdrave maščobe, lahko olivc, lahko, ne vem, kokosov olje, lahko oreščke zdrave, pa beljakovine, pšanc, riba, ne vem, vse od mesa, razen svina, druga stvar. Lej, če že, vsaj skuto, če že ne druga. Skuto? Rekl si skuto? Če že moraš skuto. Čekaj sad. Da, Majko, rekl je skuto, može, da, ubaci v tepsi v bureka, unutra 2 kile in to je to. Da. Kakor vidite, večina ljudi ve, kaj je treba jesti za dobre rezultate, ampak noče, v bistvu ne more, ker je težko se držati, zato pa pravim, če imate radi aldivko v sebe, res, delite ta video. Pa ja, pričaru, valjda, itak je treba deliti, ampak jaz bi ti rad povedal, jaz ti sam zjutraj jem tepsije bureka, pleske, tako drugače, čez dan urijena, uravnotežena prehrana, McDonald's, Coleman pita, Bean Mang, Double Cheeseburger in tako. Srki, ti sam papaj, ne? ti sam lovde, to je to. Pa to je to, na dobri poti. Hvala, pričaru. To, Srki, ej,